Meghalaya hoyalong kang samjia tomon abelang. Asai klaim klepen kror tangka kecopanglem. Richang arialong don thong kepsuse hem tun tomon ke jabajok hemrit ke nahogdun. APCC in charge Apurba Kumar Bhattacharya Phan Dongka Mukamalong Kangthum Karnipon. Meghalaya hoyalong kang samjia tomon avela. Kheyang bong monsam ke banjia phan aphoy chingki chingwai Adapita. Karbiang long aduya hoy ke dwara da phan nang pasik sak bomla. Aduya hoy aputha ke thirthe balam kavela pen kachelang dun pame kavya joksi. Arenga hu ke so pen chenglok munira pran ke dam nang tadula. Labang soala marjan lang ithalake mantu nia potkali montanon herjong Meghalaya acumangatum nang katengkeng aphan Karbiang long arlo nang kiluda mohor. News Desk Report Malong News. Tangka kecupangli masai ke klempen tangka kecuenalam theli tumaham phangalong jumput sinang dolo. Corruption ke donang ko katheke authority atumpen sodak pen action ke NA abatai le complain mate chesong ponsitak kecari atumpen ardi ki pidun delata eson lopule pudeta choglo. Suajok authority atumaphan langplotsi department pen Cenglok penangan atum aronre pen sai ke klemahin kengkam cejor ponno. Lasonsi Executive Engineer Irrigation Department Karbiang Long Division along sitame kror tangka kecupang limpu alam thenang klang. KSA Assistant General Secretary Ajoy Rong Chehonahin pen ke paklang pon ateng pulote 2017 and 18 asengkan ahur ke paklang pon Amreng Irrigation Project of Artwork I scheme amen pen Executive Engineer Samson Teranglapen Contractor atum Cyclem Klepin pen 1.5 crore atangka cu endat alam klang. Labangso atangka Engineer pen bang krihini a contractor atum ang bong si cithak pono. Sonsi Sarhon Terang 11 lakhs Sar Im Terang 16.9 lakhs Global Enterprise 18.20 lakhs Robiram Ronghang 20.20 lakhs Eagle Enterprise 17.15 lakhs, James Pangcho 16.5 lakhs, Monuhar Hussain 10.90 lakhs, MT Construction 16.8 lakhs, Ranjita Pegu 8.20 lakhs, GR Engineer 15.3 lakhs, Rafikul Khan 8.3 lakhs lapen, Purnima Terangpi 8.95 lakhs. Laswang Theklong pen KSA hin pen kedam tang thereni phai thong ke barni. Principal Secretary Karbiang Long Termas Council aphan tokjir pen complain alu pipa jer damlo lapen kechok chia tum phan so dakben kangsai ponjia phan tame chuning ripon lo bonta pinyar ni anta labang so putha Karbiang Long Termas Council hin pen thang kedeng ponta theklong lepusi kes hin pen pherangke ahin pen pachetak pon lason thak si PNRD along sitame honte meme 15 crore 8,63,000 atangka kecupanglim alam theapu thaksitame complain pidamlo bonta piniar nianta thang asai kedeng ponabe lasila pusona batai tokjir pen complain alo pale dam dera phisitame sai deng ponpe ke chokche mate adai ke do atuma phan insai ponpe polote sodak pen kebang jiarni chesong ponang ko poputa kes e ahin pen jongpon. News Desk Report Malong News. Nilib MSC constituency ka parlo angkang inglong hawar richangari bu signify trok anikang sampor phai ke thama pormalom men tomon karting ke jabajok rengma khe tum ahem tun don thong kepsu se nahok nanglo pining surihini raing kora ke thamaning kan Nilib constituency ka parlo angkang thoila pen inglong malom andar tomon ke the ke japon non pen batai ke thom aphai le tanglo birta ke tok bom apora hut anke Disaster Management atum adimaklong pale damdelang lapen madu atum tame kera pajir pon pipin lang laswa joine ningduk piglo pusi alang litum ningje pon lapen thu haladak ke charle hemate LP school along sitame desk bench hai hui ave pin lang lasi hadagarat tumpen nangra vek thalapen nang humri thapusi rongarat rongasar lapen sorgari gambora tum Karbiang Long Termas Council ACM Dr. Tuliram Rong hanglapen Nilib MSC Pavitra Rongpi Aphan Chuning Ripon
Chuki halapen amir suntarang ke Abirta Malong News. Lapen atum nang itum saratung uang. Da pini itum kecitong ningarung parlo tati bontan itum eson alam ang thanji ke nitum dak do pening pen ningkan plikebra po ahisab wanglo ako dak do nitum don thong kebra heni gitom do ta nung langso bordomana bong kado ka buhay ke dag agwista usumar tum kecharli apot thoisi ke do banda dom nerkep sirkep Adap puan dolang ako dag doget pini nitum ahin ke dasi dolang ako nitum dag do la ajir ke din pe la puson tomun arwe herrei la puson nang klo adang ke pe phoge pini si tumi si ke poching lang hem ke rup ko pine ne ke warta ko pine ne ke phang no la tuma an ke atumi si thelong chin lang ate bon seda ne tum ge da habidam bong to from ancho ne tum ge thang na chini ne mane ne tum ke last arong richangari ge ako ne tum richangari sor ke ali puduli la heta awe karing da awe supply da awe te bon seda nang itum kang hon pen do from si pini tum chetong long lo po mi parlo la pen arna phanda chorolo nang itum phanda chono nang cho rolo la pen pini nitum langso ke pho pen nang itum aphan report pilo nang itum da ke dukela konlong kong thai sta nang tum da awangsi tum chetong lo po mi parlo la si ning the son ke nang itum la hai anta pon etpo photo kuri dun etpo lasi nitum ta la he nang nitum aphan na pe klang lo nang nitum ta thelong iglo ako nang nitum langso ke thelong peng jo ke du ke lak pen nang le lo pon nitum aphan ta nang jing sora nang lampo pusi nitum ta akhala lasi ne lang hem ta homner capsule cap phang no lo ako puru kopine ne da phangno alo kopine ne hormu landa ke phone ta do alo ting ta abhage kamar le landa do elo Assam Pradesh Congress Committee ahin pen kebang jilang arni Inglong district along Congress asong ke pangtang ponjia phanpura West Karbi Anglong la pen Dima Hasao district hinia farman APCC in charge anghoi Apurbo Kumar Bhattacharya phanpek pondo sonsia langli busik ni phai troxy arni dongka muka malong nang humri sia langli phan kangthum karne la pen karchu pon jaimek paman pon kangthum karne la pen karchu jaimek West Karbi Anglong district Congress Committee asaihem dongka muka malong Padoponsi District Congress Amei Phumate Karbi Anglong Termas Council Abarin Iam Singh Teron Chepahempupon Pinpur Dame Kedamtang Karnataka Assembly Bangphu Kilik Ang Theklang Deda Phipen ke India Long BJP Ajakong Nang Bob Bom Asonsi Thekpon Long Lo Lapet Non Kibang GMP Bangphu Kilik Hutpen ke BJP Asong Aphan Parem Unpopura Congress a Party Atum Aning Chepathepon Bangso Ning ka Chepathepon Jakong Pensi Congress Asong Atum Asamalong Rialong Ta Song ke Pantang Ponjia Sai ke claim Dode Sang Se Anpin Lo Asamalong ri Inglong district along ta Ingtang Kring Lapen Ove Kimia Songja APCC in charge Aphan Nangche Toisi BJP Ajakong Kapa Bobjia Phan Bor Ipon Puta Alang Lihin Pen Pachinipon Dongka Mukam Pen Jonta Benang Kelo Abirta Malong News প্রথমতে যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী বৰ্তমানৰ বিজেপি শাসনত অতিষ্ঠ হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে কষ্ট পাইছে আৰু তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে দলৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছতে সেইসকল মানুহৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকক আমি পুনৰ দলৰ লগত একাত্ম কৰি তুলিম আৰু আমি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ওচৰলৈ আমাৰ কথাবিলাক যে আজি কাৰ শাসন চলিছে আৰু কি শাসন চলিছে কি জনজাতি কি অজনজাতি এইবিলাক মানুহৰ মাজত আমাৰ যিটো মিলাপ্ৰীতি আছিল
সেই মিলা প্ৰীতিবিলাক যে এতিয়া নষ্ট হৈ গৈছে, এতিয়া যে ধৰ্মৰ নামত, গোষ্ঠীৰ নামত, সম্প্ৰদায়ৰ নামত আৰু লোভ দেখুৱাই ৰাজনীতি চলিছে, আমি সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মানুহক আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কৈ আমি তেওঁলোকক কাজলৈ যাম। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ইতিমধ্যে লাহে লাহে মানুহে বুজি পাইছে যে জুমলাবাজ কি বস্তু আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যে মানুহবোৰক কেৱল ক্ষমতাৰ সংগী কৰিব বিচৰাইছে, সেই কথা বতৰাবিলাকো চবে বুজি পাইছে। আৰু আমি এই কথাখিনি কৈ আহি থকা সময়ত ইতিমধ্যে আমি এটা বাৰ্তাও লাভ কৰিছোঁ, দেখিছোঁ যে মানুহবোৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজিৰ পৰা কেইদিনমান একমাহমানৰ আগতে আমাৰ জয়ৰাম ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া যেতিয়া ঘূৰি আহিল, তাৰপিছতেই আমাৰ বহু মানুহ আমাৰ লগত আহিছে বিভিন্ন ঠাইত। আজি এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাতো মণ্ডলে মণ্ডলে যোগদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ যিটো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্ব আমি সন্মিলিতভাৱে আমাৰ সাংসদসকল, আমাৰ বিধায়কসকল আৰু দলৰ সকলো স্তৰৰ কৰ্মীয়ে মিলিজুলি আমি পুনৰ কাৰ্বি পাহাৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিজয় ধ্বজা, বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ পতাকা আমি উৰুৱাবলৈ সমৰ্থ। ছাৰ, আজি একমাহ ধৰি আমাৰ অসম সীমা আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ সমস্যা আজি একমাহ ধৰি চলি আছে, বৰ্তমানলৈকে সমাধান হোৱা নাই। সেই সমস্যাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? বিজেপি দলে সদায় বিচাৰে যে সমস্যা এটা সৃষ্টি হওক, আৰু সমস্যা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবে যে মলম লগাবলৈ আহি মিঠা মিঠা কথা কয়, কিন্তু কাম একো নকৰে। আজি শাসনত কোন আছে? চবতে যে কংগ্ৰেছক গালি পাৰে। আমিতো কম এখন নাকামা চৰকাৰ চল ৰही है, ভাজপা আম জনতা কে লিয়ে नहीं है। ভাজপা মিলিজুলি জীয়াই থকাৰ বাবে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ইতিমধ্যে পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আমাৰ এই পদক্ষেপ অব্যাহত থাকিব। ছাৰ, লাষ্ট কুৱেশ্যন, আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যদি জয়ী হয়, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং লগতে ইনচিলৰ যিটো সমস্যা, যিটো ইছ্যু, আপোনাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কিবা সমাধান কৰিব বুলি আপোনাৰ কিবা ভাবিছেনে? কৰিব বুলি নিশ্চয়, কাৰণ কাৰ্বি পাহাৰত কেৱল সম্পদখিনিয়ে আমাৰ বন্ধু হ'লে নহ'ব নহয়, ইয়াৰে মানুহখিনিও আমাৰ বন্ধু হ'ব লাগিব। ইয়াৰে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাটো কংগ্ৰেছ দলে লক্ষ্য হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে একেদিনাই কোনো কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ সংকল্প আছে যে কি ডিমা হাছাও হওক, কি কাৰ্বি পাহাৰ হওক, চবতে আমাৰ শান্তি মিলা প্ৰীতিৰ বঁটা বলিবই। Anjulis terang Ajmol College along pen Arts Stream along Topar Cepalong dun Langfer constituency kaparlo Iragang warong amekar Joysing terang lapen binakram sa piasopo Anjulis terang HS sarlang ang theke paklang ponalong mesen pen Cepalong dun Somsi hojai Ajmol College along Arts Stream ahin alang li Topar Cepalong dun pen apia pola pen Karbiang long ratapan nong mewan pilo alang li 90.4% Cepalong dun si hojai Ajmol College along pen College topar anparta center topar si tame Cepalong dun alang li nangka cethan dun atengke alang li apia po don rabatum nangka cinghon nangka cerab dun joini si nililapu anang deng si tame mesen pen Cepalong dun long lopusi perangkia thengno cethan pon volong komaji pen rakesong pharang kelo Abirta malong news 1% lang rin niya 90.4 di kopya stream mane arts stream pen hola da college pen topar lo manang li Arts pen kalang di nang li gusto sa chal dia por ka chipi pa por mane sar tum ta nang help dun Adap 2 hours morning self study inka ani ajo 6 pen 10 6 pen 10 ani silong kana arts lo inke ni pulota 5 hours 6 hours di nega tuition pe ni penal pu ke tuition avi self study di ante nang liga chali long ke thang ke sung ta velo ke di avi itu ajula macha ke rupi sara tum lani puno pai tum help duno inke jaja thek se deta sara tum doubt na pa clear hoda ya ail vice principal sir la Rashid Ahmed nihan pinangan nangarab dun
Guardian sanang hang lasi nihan motivation ang pi. Nang dinon la pas det pen ko anda ko an ngerong ne. Sasa ning karong ri mane la reng long di det so. Am expect. He matum ko an ngerong ne. Ning karong ni puta. Nang di sar budak ni ngerong. So ning karong. Te nang li akai pu ga chal li phan ma te la kang pu chal li phan mane mana aling thilong akira ba chang tung pusan to ma. Nang ra pun te soyer. Ko ma long tong chal chang tung La sar tu ram lo hang ra pun te. lokaliam tapusek. Lokaliam ang ra pasan den niling sampo. Nihan la higher education na aku nang ra pun asante. Nang li emin la pupila ni UPSC mene. UPSC non la dete nang li degree ko college sang chali ko tang mathane. School university lagle de cotton college la duita kan. Letar ka sarita be. PP subject lo ne. Alternative English, Logic and Philosophy, Education, Political Science. 96, Education 92, Political Science 94, Logic and Philosophy 93. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.